Аԥсни Урыстәылеи жәлар артистка аоператә шәаҳәаҩы Хьыбла Герзмаа-ԥҳа Милантәи аоператә театр Ла Скала раԥхьаӡа акәны Мари-Луиз Бишоф-Пержел лықәыргыламҭа Анна Болейн аҿы ароль хада налагӡеит. Зқьи-шәи ԥшьыни-жәиба шықәса раахыс ари аоператә қәыргыламҭа раԥхьаӡа акәны ахәаԥшцәа рҿаԥхьа иқәгылеит сынтәа. Уи аҟны аҵыхәтәантәи Анна лроль назыгӡаз Монсеррат Кабалиа лакәын. Аекспертцәа ишазгәарҭо ала, аопераҿы беликанто арепертуар ахьаҵанакуа ари аҩыза ашәаҳәаратә партиа зынагӡарак ыр иуадаҩыруакуп. Дунеиаҟны атеатрқәа ирацәаҩхоуп, аха абыржәы ареитинг ҳарымҳәои, зегь реиҵазгьы ибзиоу атеатрҟны, зегь реиҵазгьы амч змоу атеатрҟны хәбаҟара-ҟарахуп. Уи Америка метрополитен ҳәа иҟоуп, уа Хьыбла дықәгылан. Нас атеатр ду зегь бзиа ирбо Лондон иҟоуп, Ковенгарден уахьгьы дықәгылахьеит. Нас Москва иҟоуп, большой ҳәа захьӡу атеатрҟны. Лара Хьыбла асцена дуқәа зегьы, адунеи азку дуқәа рҟнгьы дықәгылахьеит. Ҳаҳзыҳәан, иара апартиа зылҳәоз ари Анна Болейн умакала, атриумф ыҟан, апресс-аҟны уанаԥхьо, оумашәа ирбеит, избанзар ибзианы илҳәеит. Аԥсни Урыстәылеи жәлар артист Хьыбла Герзмаа-ԥҳа дықәгылахьеит Москва, Санкт-Петербург, Милан, Париж, Лондон иреиӷьӡоу оператә сценақәа рҿы. Иахьатәи аамҭаз лара ус луеит Станиславски Немирович Данченко ирыхьӡху Москватәи амузыкатә театр аҿы. Хьыбла Герзмаа-ԥҳа дызлаху аспектакль Анна Болейн Милантәи аоператә театр Ла Скалаҿы ҩаԥхьа мҩаԥысран иҟоуп мшаԥымза ԥшьба жәеиза жәиԥшьырзы. Саид Џьарсалиа, Беслан Чхинџьыриа, аԥсуа телехәаԥшра.